Oman Masik Junub Sudan, the Murata beggar. The Murata beggar, just like a cattle camp. The running South Sudan just like a cattle camp. The ruling people just like a cattle camp. Murata beggar bas. Dol Kabir was always one quay that's Asuma. I'll do a joke. I'll do a joke. It is Dol Kabir. Can Nadu for Calabas. Jab for Calabas, ma mal batao, ma Pizol Nadu. Nobody call him. He came on his own. Lana laga I am the Kulu. Junubin Gadamal Unite. Junubin Gadamal Unite with Dut Denga. The Madut with a Denga, like an Ajat Batal Denga Gadamal Lenas. Ajat Batal, especially Denga but Alanile. The wrongdoing, marginalization, is a mar. Junubin Ayamde, people are uniting. Nas got the limb, Nas got the limb, Nas got the limb, I shan't overgo Denga de. So Denga bigger for coffee juba. Denga bigger burgy for mal. Lana Mafina the Shabakotani. Chocolate village that Chuluk Shackle Manuel, Unwer Shackle Ma Chuluk. The Denga de Ogadamala Jadel. Chuluk Shackle Manuel, Nuer Shackle Ma Chuluk. I shall woman got for Kursi. Oman Karab Kursi da Salbakir. Oman Karab Kursi da Salbakir, Ata Salbakir Alele is not comfortable around them. Salbakir ma Murtafi Jamut Oman. This is why Kulmayom got a Sajinu Denkawi. Kulmayom got a Sajinu Denkawi. Dubat Batamal got for Jubade. Lana Salbakir ma Murta. Salbakir ma Murta. Salbakir just found out that the Denga got a Karab Junub Sudan. The man Nuer is a victim. Look, the victim. Lama called the victim with woman. Riak Misha, the victim with woman. Woman, you got a corrupt Sudan. So now Denga is shaking. Denga is shaking. Yo jabu use the lele. I use the Jaya Kwana. Uncle I'll do a joke. Tabas my video there. In any language. Now I tongue monjang. God be my zole. Lo the look of it annual fine. Lo look of it abak. Lo look of it shuluk. Lo look at Arab. Lo English fine. That was my video there. My respect to you. It is Zol Kabir. Zol Kabir fi community Adenga. Akbar Gabila fi Junub Sudan. Gabila lama mungkin kalam kedef. Gabila kan ba'amal agiga fi Junub. Gabila kan bashil Junub Sudan gadam. Gabila kan ba'amal musawa. Gabila kan ba'amal unite Junubin. Lakin alele it a corrupted Junub Sudan. The so-called Jiang Council of Elders. Alele de Uncle Aldo Joe. You came to Kalabas, ma vizul nadita. I am there fi kalam gade kalamu. Ana yobada kalam de. Das fi alanil. Victim matakum kulmayom fi alanil. Gabila banadu nuere ma shuluk. Uman ma bishakal tani. Ujunubin shabu da aje kwes. Lo gabila ma bishakal ma gabila chan siyada bata denga. De chunu batal fiyo. So kalam de asar makum, asar ma denga. Lan denga bayib shuluk manueri shakal. Ashan ta akul guruj ta Junub Sudan. Ashan ta karab banat sukarin. Ashan ta wasak isum bata dola banadu Junub de. O denga biga ma murta ayam den. Denga ma murta fi Bargazal. Denga ma murta fi Alanil. Denga ma murta wherever you are. Osoro de. Ma vizol ba wagabu. Lana da agiga. Now, Uncle Ladu a jow it legit nas ka de kalam kalabas. Be yil betag de. Ite jay na Ashan ta wagab nas. Ite ja kalam quest. That's another Junubin. O shokol bata tribalism ma quest. Shokol da gebele de. Shokol da gebele de ma quest. Nazi lim. O nazi god from all white. Well, ma fiya de basal na. Lakin the question is the munal lagate karab Junub Sudan. The munal be killing at my limb. Lord ma denka. The munu de hell be killing at my limb Junub Sudan. Le Junub Sudan mind o weather. Kursi el gatu jingo de denga yo gat view. Reis with a dollar de denga yo gat view. Reis with a jet de denga. Gat jet de denkawi. Albidi talimat del buktulu motanun fi alanil. Tayara indiscriminately al buktulu yalta nuere. Talimat de bejimin denga. Lana reis salbakiru denkawi. Bidi talimat de denkawi tane gata jet. But the ligi darab. Mal el fiu jej bras fela ayo biga boktul yal da nuer fi buyut fi loakat le la na nuer da du bata ko mutum ga de ko mi nuer tum ga de ko mi nuer denga ga de ko mi nuer
denka gadi kom nuer be triga batal be derja wir so nuer ada betagum kan limuna skulu na shakal nuer kalam de fashal ve alibro 13 kalam de ya malu fi 2025 that's why mishkala bata general al-mad general al-mad fi nasar general major de victim betakum utum yo katalo de manuel yo katalo utum yo katalo major lana major gat fi nasar for how many day le ma mul risk yo jej fi my wuri ne le ma jabu jej fi fagak le ma jabu jej fi dang ne le ma jabu jej fi abang tayarat fi UN fi le ma mul risk yo utum kala major chan major mot achan talga tarigal ba mul unite junubin fi dutta nwer that's major katalo. And this is why you guys been running wild. That major. Ufi Junub Sudan, the major bro your mat. Finance and the general jet katir mat. Why major become very important? Major become very important at the Limuna school which and Shakalunwer. While at the same time, major the victim batakum. Lana you fail to rescue him. Now Shakal Manuer. Nuer Catalo. Nuer the Robo Batayarat. Araz tanwel arago kalam ne dera mulutane be mujila ta denga ngok mi shal bagar ta nuer shal bagar bataw jabu tayarat elimuna tane shakalu nuer dore chulugal now anana ma bi shakal ma nuer tane lana yom na kan shal sala ma shil sala shane shakalu nuer لو نوير إنه مشكلة تاني ما شلوك لو من جا في راس ده شلوك أنا بشاكل مومن لكن لو نوير ما جا في راس ده شلوك أنا ما بمشي له لأن سبب أنا كان Charles Lion in the first place we took up arm because of denga ما denga كله ده ما denga بيه ده ما denga بور ما denga بارغزال ده denga على نيل بنارو أبدان now the bill of the shuluk the one من قبل تلوه that's something you need to know. The bill of the Afadang, the one min gabel with a denga. So lo Afadang, my shuluk shackle. Mafi denga by the few. Mafi shuluk by the few. Le, Lana the man luo de ma denga got shackle. De shuluk ma denga, Albanado Afadang got shackle. Either it a budget il Michaela or Lukuma Mavishilja. Like in the case, I shall know Kuma with a denga. Utumja dekal siazim with a young council of elders. Utum jabu kuma kulu that's chuluga nyagat darabu chuluk bakalam denga bada fadang namso kalam ne ya amalu le nwer lana lo nwer bada nasar gade kala mo kuma ma fiya da bajib denga ngok aisha ni ji ko regale kam na jekan. Now let me cut my story short. Why am I making this video today? I'm making this video to respond to you. I am making this video to respond to you. Bekid betak de. Ite jafi kalabas. Saluda bekilma. Das nas ga de kalam kalam da malakal de beta munu. Hal malakal de beta shuluk. Al malakal de beta denka. They your topic. Malakal de beta munu. Malakal de beta shuluk. Al malakal de beta denka. Nas ga de kalam na ma fi shuluk na. Ma fi shuluk na shala one person ma fi. De Junubin kulum. Lana Junubin there are bagiga when. So it a job a yil batak there that nerve goal galfia when I yil zola bite the nubs of Kalam Makalamataw. Salute Abu Swal that Dr. Rajo, Aldo Ajo, it is all Kabir. It a Kabir min Lamakon. It a Kabir min Riang Meshar. Karatal Gula Gigale Junubin. The ownership with our Malakal belong to who? The ownership beta Malakal belong to who? Malakal de beta muno. Hel Malakal de beta denga, or Malakal de beta shuluk. I can it is all belit. It a just belit. Uta yokar of Junubin, yode job attack. Malakal mabata shuluk. Malakal mabata denga. Malakal de beta naskulu. Does all belit over jib jobs there. Foolish man will answer it this way. Zol akar zol belit yo bogol zede. Salute a very simple question. Kai zol kabir. Das be umur betak de. Ya denkawe, ya wir, ya mukafal.
يا جزء الخرب دنيا اللقبة جنوب السودان القاعد إنه ما يال سكارين بنادو قال له نسوان بتاعهم في جوايلا الكرب جنوب السودان عليه لسمو ده جنوب كرب كله في الدنيا ده شانو تمزره أجازين قاعدين ده ما سالباكير ميادت سالباكير ده بيكتم بتاعكم سالباكير ما ده نيكا ما جدا دول تاني سالباكير بارو باقي وين سالباكير ماشي قابا وشاكل معرب باجل جنوبين كله لكن زول قاعد كرب ولا ده كسم البنادو أو ويرين ده قاعد البنادو جين كانسلو المعط جين كانسلو المعط برادو يتا Salu they have a very simple fucking Ajama de low scientific experiment. Very simple question. Chalazul God primary one will answer that question. Galu do to all do a joke. Malakal de but I chulup. All Malakal de but I danka tal gulena it is all kabir. It a can derbu. I will matter the cult of you da tar, the marum back da tar. Atar da raz da chuluk zol atar da raz da chuluk malakal da raz da muno a chanta zol mugafal a juz maindo muk na da laqbat dunya al qarab junub alele taban salbakir tabaha na shankum salbakir gadi shitumu shankum salbakir biga rais batala shankum salbakir biga unsuri shankum salbakir become more tribalist every day because of you Ata hukuma pibil pam gari kalam baluga da denga badal de job batariga kwes kan ta gul malakal da bada denga kan kwes kan ta gul malakal da bada denga kide you are very smart ita woga manas bata gade ita ga woga madenga ita woga madenga gade and denga will support you la denga bata ala ni yo gari nyakam malakal so lo ita guda malakal da bada denga kan bagi ma kulu lakini chani trasenman ita awir ita zul belit ma inda ga aje muk butak shara inda ga ita bawo min wen ma zul barabo la kan bawo la no zul diktor ma bu job zede zul diktor kabir zede ma bu job kalmat zede ma bugul kalmat zede ita gode jana ita gode malakal ma bata shiluk o malakal ma bata denga malakal da bata junub Sudan da bata nas kullu now ma fi araz da nas kullu fi junub Sudan araz da araz bata gabel حكومة ما عنده أراضي في جنوب السودان أراضي القاعد في جنوب السودان ده أراضي بتاع قبائل أراضي كله في جنوب السودان ده أراضي بتاع قبيلة حكومة ما عنده أراضي في جنوب السودان ما في حاجة بنارو أراضي بتاعنا كله في جنوب السودان ليه تقول الكلام ده لأني تبارو حقيقة ده أراضي ده ملكال ده بتاع شلوك لكن أنت ما ده تقوله يا تقول لنا قال ملكال ده بتاع الناس كله كان نكش في جوبا نابري Juba nabari Juba de Medina badana nukulo de Medina badana skulo de Medina badana Junub Sudan lakin Juba indo nas bataw banadu Juba nabari dama Juba na denka Juba nabari le lan Juba da bata bare Juba da bata bare yo sidal watan so lo Juba da bata bare malakal ma yakun bata shilu kef ya mugafalin denga ناس كبار سالباكير رئيس بتاعي ما في فوقه ده سجمانين ديل البنادو جين كانسلو المعب ده ناس دمر جنوب ده عرامين ديل شعاطين ديل سالباكير قالوا قبل كده قال سعارين ديل بمور اول قبل سعارين ديل ده يو ناس دمر جنوب السودان قال دينغا دير عملوا كينج في جنوب السودان قبيلة وايد دير يشاكلوا الناس كلهم Allah de lo nas lama fu mal wad talado sitin ga bele denga de bam ci wen denga de ma bo tulu yon wad kulu fi jinu tren be makila da munu le muskin bada denga yamot de yalla ga da mot fi ngol wal ya garib de yalla da nura ga da dorobu bisalade de siyada batagum siyada waskande siyada ta sharmada siyada ta marisa siyada ta kadif siyada al damar junub de dol kabir ma bagola giga. You've been asked one fucking question, a very simple question that should be answered by somebody from primary one. Primary one will answer that question. That's malakal lebeda munu. Malakal lebeda denga. Can't go malakal lebeda denga. All malakal lebeda shulo. Lakin ite jabara be job belit. That malakal lebeda nas kulu. Malakal mabeda shulo. Malakal mabeda denga. Alele de lo na gota poloy de bata na skulu te bakbalo lo na gota rang de bata na skulu te bakbalo
lo ana goda wel de bata nas kulu te bakbalo lo ana goda rumbek de bata nas kulu te bakbalo lo ana goda na ngong la yak de bata nas kulu te bakbalo lo ana goda meding bor de bata nas kulu te bakbalo now tama bakbalo la na meding bor de bata bor meding bor de medina kabir fi wilaya da jungle fi unwer fi wanyak fi waizol fi shuluk zaro lakin nas bata bele de na tabor uma begero so le malakal begero lo juba de bata bari malakal le kun maindo sidum utum denga de amale sakum dola dag biga akab dola lele achan mushakal batakum and denga you will never get away with it. Shoot Junubin got a limb with a denga. Lana not bigger tabanin, it a good Junugaman. Salo it a galule gadil get a calamita rujal. Galule get a uncle Aldo a joe it a yokarab Junubsuran. My jazim the denga. It a good la. The man a yokarab Junuf, the lama call, Maria Misha, lama call Kulmayum for Kusham Mutakum. Mafia denga. Saint Manim the denga, the bomb you view, but do nisum with a lama call. Aya de sagar lama kol aya de sagar riak machar aya de sagar lama kol le amal junu lama kol le karab junu ba to trega dama lama kol ora is junu Sudan lama kol maindo shalla council of elders al dakal hukuma lama kol ma shagal hukuma zar riak machar al galu yo karab junu Sudan de riak machar maindo nuer council of elders al dakal bisiyada de mafi na felindo council of elders alele de denga fidakal hukuma ela teji de gola na gal da lama kol de yo kalam sajmani mutakum gar gol yal mutakum de lanu tum yo gar gol kalam de kalam gade de dat lama kol yo mishkila da Junub Sudan or yak mishar yo mishkila da Junub Sudan alele yak mishar gar besijin lama kol ma shagal le Junub liza taban le na liza bumut lo da lama kol yo mishkila da Junub Sudan yo da lama kol ma shagal hukuma lo da yak mishar yo mishkila da Junub Sudan riyak mishar ma shagal hukuma le sajino le Junub liza taban da de ma Junub kan bukun kwes achan lama kol ma fi hukuma utum yo gat hukuma utum rakum gad bida jech de denkawe wazir rifa de denkawe rais bida dole de denkawe fi dole bida talado sitin gabel without shame budun fadiye kulkul gad bida jech denkawe wazir rifa denkawe wazir shiramit denkawe wazir ramrisa denkawe wazir samak denkawe wazir bida chunu kul ajat kulu denka kriye bena nangin monjang ulo monjang kan de gabila mutalim gaman me gabila musakaf kan quiz is a mar request na fiaja fatal fiu is a mar request ya da american lele kawaja rumun garin bi kursi de kawaja kulu fi america lakin they working for people yo malian fi jesh gari shakal gari dafa nas kulu fi alam America is protecting everybody in the world. Mapizul gari chitim kawaja. Lana, they're fighting for human right. They're fighting for minority right. They're fighting for animal right. They're fighting for woman right. They're fighting for gay right. Right. Ya lele na mursahin. Ba hukum muta Amerika. Mapizul fadi. Kawaja bejebu bara. Kawaja tani baje. Kawaja bejebu bara. Kawaja tani baje. Lakini chup tulda bataga denga. Guru kan ba malube wa school. Kadupu malda sharma ba. Ajazun ko ba zere da na aldo ya jau biga Sharamit ba umuru ta ga fiu de asa lo ana mishi bet betak ndo bit sagar bit kan mo kun mara bata walad betak ita bana do mara betak be guru ta Junub Sudan o te ji de golan da lama ko lo kar balade denga de utum bukin de blari mitan come outside apologize to Junubin. They either the Roman kumbas to come outside publicly and say we're sorry. Mabizul Boktulkum. Pinas Nas Gabalgade, they said they're sorry and we leave them alone. We are black people. And then Adadu Takalit Batana. We have a culture and tradition where we can forgive you easy. All we need from you is to come outside to say we're sorry. I can don't let it. A global for three quest. A shield malquest, that'll be malquest. Then come up with the shield malquest.
lani tuma bar mal kwes ali to bar buda de malta sharmada de malta marisa de malta kidib dol kabir zade bekidib la din sala fi balad bida na shuluk la ma kol yo kan jabu gbelde lo la ma kol yo kan jabu fi kalabas o salo that de to la ma kol malakal de bida dengol de bida nwer ol de bida shuluk ol de bida maban ol de bida komo la ma kol kan be give tall without being afraid and you will say malakal de bida arad de shuluk ulo salo how do you know malakal de arad de shuluk la ma kol into evidence la ma kol wala du fi arad da abu wala du fi arad da la ma kol mechi school ma fi zul mutaalim fi junub sudan kullu dan la ma kol junub kullu ma fi zul mutaalim dan la ma kol dol mutaalim fi junub kullu 64 gabele el bupur la ma kol be knowledge taalim de ma fi la ma kol ndu bugat katabu everywhere John Grang mind book Dr. Ado Rajo mind the book mind the ya shada inde de kan shada ba o saket diga toron man yan min denga de ajat ba o saket da ajat ba o saket be kede butakum lo der yak mi shari o kan salo well educated by white man but let me reference to you that the Tolama was educated by Arab lakin la the Toriak Mishar was educated by white men for London Oxford scientists Riak Mishar lo salo alele fi malu gad fiu de chala lo katu tal ga frado o salo Riak Mishar malakal de bada denga de bada nuer de bada komo de bada maban de bada pujulo de bada moro de bada murle de bada nyak de bada denga bor Riak Mishar bugo le ko malakal de bada chulo lana nano kulu jaye mi malakal be yow mal nas kan bogot fiu kan ma bi junu be bogot fi juba in the holidays nas kan ga de garan fi atar kulum nas kan ga din fi malakal kulum nas kan ga da kul soma fi malakal kulum soma ga de ma balga fi juba to ma balga fi wow to balga fi torbar ne shibbat fi malakal so nas kul ral malakal junubin kulu be misrin alelle fi mal banadu royal misrin saga lo saluman lo nas mechi Egypt bas Egypt green de Egyptian bas lo salum misrin na o kudutum kan ga fi malakal fi royal misri malakal le kan da arada ta munu da arada ta misrin olde bada denga olde bada chuluk misrin ba kullakum da arada ta chuluk misrin al arab ma chuluk da ma lama ko le karab jino sudan da ma salbakir da ma John Grang da ma Riak Machar da kalab zai kumde a kalab bata denga da bana Gen Council of Elders ulo to mamale sabkum denga de will be isolated fi junub sudan bay sum batakum denga de bukun ta bahan fi junub sudan ta mulkam fi junub sudan wer denga bebi wajale zol ata ganam de ma bizol bebiu bit bata denga lo jemil de junub ma bizol bezoidu moya saket albebiu bara ata muta amada denga de ma bizol bukush fiu lana karaye we building now you training us we building hatred to a denga ajan tum garamul lanas silade da sanaja sila badarabu alele u UN baji bukra sila badarabu alele zol mama de UN balago lakin aja bugulu karaye de akab sila lana karaye come with isolation come with fucking isolation where ma bizol bu bit bata denga kai bit demil bu bu de rajil ma bizol bu no ma ila no ma denka ozeo ila ito bogot kef where denga be bi begar ke de bi begar chani bi bara ma bizol be bi wallahi lo na taban kalam la ma bizol be bi well denga bo mut ke de fi jamzol ma bizol be de lo moy ma bizol be de lo moy le de karaye you building inside us ajadu tungara amal lanas ajadu tungara nyaka majata nas ajar robuna wadakum bika marketil tumdari chil bitaizol and this is why you form council of elders bidakalokuma okuma lele de talga lele jejel fide kulu jej bida denga busoro brush lakin jej bida gabel ta ni maindu maye jej bida denga labis be milisha ta denga
militia de lana kawaida gal ma fi jej fi Junub Sudan Arab gal ma fi jej fi Junub Sudan UN gal ma fi jej fi Junub Sudan al gal fi Junub Sudan denga indo de kulu beta yara del kulu da jata militia da ma kalamu dai da kalamu da UN da kalamu da Geneva that Junub Sudan has no fucking national army that Junub Sudan have no fucking national army what they have now is militia so aje indo denga de kulu beta yara da ga door for da tayara de beta Uganda lo man ga fi Uganda de tayara ta national army lakin lo man wasal fi arata Junub Sudan man biga tayara ta militia and this is why man badarab lakat bas lan ma beta national army fi Uganda mala jabu man fiu ma ga darab nas Uganda ga shakal ma Lord Resistance Army ومسبن ما ضرب مواطن بتاع يوغندا بس لا ده ولد البنادو جوزيف كونيا ده من اشولي يو قاعد يشغل مع حكومه اشولي يو دا مرتاح في يوغندا ما قاعد يضربوا بطيارات ليه قبيله تاريخ مش قاعد يضربوا بطيارات عشان نوتم ميليشيات وتم حكومه ده ما كلام بتاعي ده كلام بتاع UN ده كلام بتاع امريكا لانه لو تم كان ناشونال ارمي وتم ما بضرب مواطنين لو تم كان ناشونال ارمي وتم ما بقتل الشعب بتاع جنوب المستقبل بتاع جنوب لان يا لو تبقتل فيه كل ما يوم ده يا انكل اندرو يا جو بس هذا بتاع جين كانسل الدس ده يا بتاع جنوب السودان ده مستقبل انت جزء كبير ما عندك مستقبل لجنوب السودان انت خلاص ازا كوره الولد بتاعك ماسكه ده كوره الولد بتاعك ماسكه بنادو دنگ ده ما كوره ده بسم بارشو ده كوره ده دنگ basketball le yam da na yo ga damul support junubin kulu gal le basketball bra junub sudan lakin lo baba bata dang for the record de yo baba bata dang de aldo ajo lo de baba bata dang yo be lul dang de baba bata lul dang yo be bara ba kalam de jena sagar ba kalam de sajman ba kalam de zol drunk ma de go la gi ga talu was salu was all very simple very fucking simple that's local ownership they belong to Shalal Dinga. But the Legul de Dinga now, but the Legul Shulup now, gal belong to all of us. When although Joe know that for Junub Sudan Mafia will belong to all of us. The gig of us. Utum Danga de Low to Makala Jera Mataku never Junub Sudan. The Yalda Danga Musakin de Yobert Fataman. Yow bat fat taman musakin bada denga zooman mad fi baylet yowman bat fat taman mujrimin del de aldu ya jawde yalkum fi dola tanin but we don't ite chap junubin alele junubin sanade fi share junubin biga tagayanin kalas waya ja denga der fi junub sudan ba malo lo denga der mut boktulu denga lo denga der kalam ma bizol be kalam denga lana kalam inta salama mulusa in kulum سلام ده بداو من 200 من اللي بنو 15 اللي بنو 25 10 سنه بدون حاجه عملوا امبلمنت سلباكير ده عمل حاجه كويس لا ما تعملوا لان سلباكير قاعد عدده لو يتعمل كلام ده دنگا ما بعمله سبورت هل سلباكير فاضل دنگا ايه بقى وير سلباكير انا بعمل حاجه كويس كر دنگا يقوم لان ده جنوبين يجابنا بكرسي ده ما دنگا لكن سلباكير لله شوف مسبني كان بلد بتاعه ما عنده عنصريه ما عنده ترايباليزم عمر بتاعه ده اد سامسونج ماكي ل 90 ولسه قاعد يجري جنباس قاعد يعمل بوش اب اد سامسونج سلباكير بتاعنا ده عمر بتاعه 73 ما بيجري كل الله بعمل بوش اب على رياضه قاعد يدور زي ده انت خلاص وما خلاص ليه اسلوب بتاعكم ماشيين ده جين كانسل ولا ده دمر Utum yo damaru. Utum damar zole. Lo reis galu sa reis ay kare ajire bara bas amal tamarin. Ma bagdar. Hijre. Ma bagdar idor. Umusabe ne be umur bida tizayin. Gada yiri bi jumbas. Gada lab riyaza. Gada lab kuro. Gada amal push up. Askari. Lana dole bataw ma ino unsuriya dole bataw ma ino tribalism dole bataw ino mishkila da siyasa ma mishkila da ta gabel Uganda ma ino mishkila ta gabel Uganda ino mishkila bata siyasa bas
Museveni قاعد في كرسي ده لكن عمل يوغندا على يوغندا يواسن دولة في أفريقيا أحسن دولة في أفريقيا عنده أكل ما عنده جان عنده أراضي كويس عنده مواصلات عنده أي حاجة عنده مستشفى على لوتهم ناس قاعد في جوبا ده مويه قاعد يشربوا ده قاعد يجيبوا من وين مويه ده قاعد يجيبوا من يوغندا ويوغندا قاعد يجيب مويه من وين في ذاك الريفر نايل ده كير بتاعنا ده عندنا بار وايد مومن شوف سجمانين راجين كانسل ويل ده شوف أويرين دل شوف بليرين دل الكرب جنوب ده ومن قاعد بيو مويه من يوغندا ومويه ده قاعد يجيبوا في النيل وده يو نيل ده ويشارين ده نيل ريفر نيل ريفر نايل ويشارين ريفر نايل مع يوغندا نال بتاعنا زارو كبير من بتاع يوغندا عايز يوغندا عملوا بس ومن عمل شركه بتاع مويه ومن جاب مكنه ومويه شالوا من بار وكانوا في جراكت وببيو لسجمانين في جوبا جين كانسلو قال زمان مك بتاع بقر ناس قاعد يبيو تكنولوجي اجازم دا يوغندا قاعد يبيو تكنولوجي اجازم دا كينيا قاعد يبيو تكنولوجي اجازم دا دنگا قاعد يبيو بقر اجامشو بقر اي مال بس ما في داخل جوبا ما في بيوت ناس ما اي مال ما ولو زول كبير في دنگا بيغايان الا بيشيلوا في يوغندا شيملسلي بيشيلوا في كينيا في لاج بيشيلوا في أبج التعبان ده بيشيلوا في مصر التعبان ده ليه؟ لأن قروج كله باعوا بقر زول عنده 40,000 بقر ونال لسه جعانين قبيلة عنده أي زول واد قاعد زول ب100 بقر قبيلة تعبان كيف؟ بمقبضة جيان دا كانسلو إلدس إذا قاعد يشيل 200 بقر إلا إذا قاعد يبيو كس فقار ده بتاع بنت سعدانة ب200 بقر بدل يشيل 200 بقر تبيو 100 بقر برا وعمل بيزنس عشان يجيب بقر كتير وبعد كده يتزوج ما في قاعد يشيلوا 200 بقر زي بكلام كس فقار زي ده وراه كله إلا زول فضل جعان مرة ده قاعد يجيب في بيت بدون أكل قال دمك وينو مك في مالي يا أخواني وينو مك ده قال جعان عليه ده لو كان كانسلو إلدس بتاع دنگا لو من كان ما سجمانين كان بسارو من كان بقولوا دنگا ده قبيلة غنيان في جنوب السودان دنگا ما بكون جعان بقر كتير should be turned into economical where أي دنگا يدك 30 بقر إنت بشيل 20 بقر إنت ببيعه برا إنت عمل دكان متاك بيزنس دنگا عنده 100 بقر بشيل 50 ببيعه برا وعمل بيزنس دنگا ده بيعه بتاعه برا the next thing you know أراضي دنگا ده ما فيه جعان كل جعان ما بوصل كل إلا إنت عمل بيزنس for 6 months 50 بقر إنت باعه برا يوم ده إنت ببيعه جديد تاني كده إنت مرة بقر وإنت بيزنس بجاي لبن ده لو باعه بكتو في شنو بكتو في غداس إيه ببيعه برا لكينيا بيبيعه برا لهابج بيبيعه برا لشلوك بيبيعه برا مكتوب دنگا made in دنگا لام ده بقتلوا بقرة إلا لام ده بعملوا بيف بكرو بعملوا بلافيف بكرو في إلبا إلا جد بيو بدل جد يمشي إنك ما جات الناس في غابة جد في دانغا يشاكل مع ناس بكورواكو بكلام سمك ناو بقرة باو كدو في عملوا ساردين كله عملوا بيف بلافيف كدو في الباد باو لجيش asa jej mashi gade ta mashi shagala inda shanta malyan akil najid kala ta madar nar lam kulo inda bread bajai ta mashi da shakal jej da junub sudan danga ma bodor wa amalo nana danga ga no mayal su karan su jiba biga ban ne guru jal da fu bluas biga ban ne guru jal da danga intimidation lo ita gura danga amala ja kala de la zole tolo nas ga adi misijin fi juba budun mahakama ناس قاعدين بسجن في جوبا بدون محكمة constitution ده جنوب السودان قال شنو قال زول المسكو ده should be allowed to hire a lawyer أي زول سجنوا في جنوب السودان لازم بسيبه بيلو محامي ولازم يشيلوا في محكمة أجا ده ما في من ما يجيبوا زول ده دخلوا في بلوعة ده بقى ناس زار في جزيرة قاعد في كراو ناس بقى عارفين في بلوعة مقبضة دانجا mukbada denga waskan da ma denga al muskin da ma salbakir da sajmani na banado council of elders
How can you run the country like this? Ata dole yam daga na kala Sudan ne biga san belgatir. U Junubin lele biga mutasabin. Biga mutasabin ta leje na bara min Sudan. Junubin lele la mul referendum tane min jadid. Junubin will vote for unity. Junubin will vote for unity. Where the Sudan? So ya cliff banado a jode all do a jodare. Nani ba boka sazan. Arada arada da shilok. Udenga mabogot few. Lo denga bishilu bara bisla denga fa dangde no bishilu bara bisla lo bishilu bara baganu no bishilu bara la na yomul walalu aldu ajo walalu malakal de bishilu u yom to modde de bisim malakal arada da shilu kalam ita ma de lo kalam gatel bye bye.